re le ba jalo ka go Acacia Community Hall go ileng gore golagana ka gangwe fela le mokaedi mogolo wa Mpileng Tshwane North Ultra ena ke Hloks Lebea. Bra Hloks, re tsa tshwanela go dumedisa raitso ra go amogela mo Ga-Rankuwa FM. Dumela re risang le baretsi ba go Ga-Rankuwa FM. Okay. O tlhotse Hloks. Hello. No ke re na re o tlhotse re Lebea o siame. No ke siame re ga butsa lena. No le nna ke siame Hloks. Hey bona Hloks ke a tshoga man. Pula e diragalang ya ntshosa. The 4th annual Mpileng Tshwane North Ultra tla nna le ona mo letsatsi la kamoso. Yona it's happening. No manga. Come rain or sunshine, we are doing it. How do we work the preparation at Alona, Hloks, Tatila Kamoso, the 4th annual Mpileng Tshwane North Ultra Yadiragala, Hofita Janu, Rugualuena, Ukoka Haruajan. Panano Kituling, Udima N1, Kipizige, Kikituma de Lojati preparation. Mara, in terms of preparing for the race itself, I can comfortably say we are ready. We are waiting for the runners. Beyond what we have done, I tla be lo le ka saying. Yeah. Faribua ka ipakanyo Hloks ke batla go tlhaloganya go nna re na le 50 kilometers, re na le 21, re na le 10 kilometers le 5 kilometers. Di tsamayang ditekete le khonne go rekisa yang? We sold out on 10 kilometers, 1,000 and 3 we sold out, and then we also sold out on 21 kilometer, and then we also actually sold out on the 50 kilometer, but because of what is it? The uptake that was taken on the 50 kilometer, we had to increase a little. But the way we are sitting, I can tell you that we've got just over 3,000 runners. 3,000 runners gora gore ke mo mefameng yotlhe ya e leng gore ya go tabogiwa ka moso. Yes, everyone else running tomorrow will be looking at a field above 3,000, close to 4,000 run. 4,000 when you are counting it in the 5 kilometer runners. Yeah. Hloks, ke batla re boele go morago ke le simolotse ka 2023, 2024 ne le gone 2025. Ke se ka reng se farologane ka 2026 Mpileng Tshwane North Ultra? It will be the first time that we get bargain. We get the what do we call it? Park and ride. Sold out. Oh, okay. Yeah, it's a sold out, and then we're also going with a park and ride. That's a new one. That's the new one, the park and ride. Ga le nna le park and ride yana Hloks le di organizer tsa Mpileng Tshwane North Ultra e le tlhalosetsa eng go nna le park and ride go dira di sold out go le tlhalosetsa lona le di organizers tsa lebelo le? Early the organizer Ga-Rankuwa Tshwane North Ultra FM everybody sold out for already. Events there the past 3 years have had an impact mo bathong. But ba kgona bona rawo but ba le ba dira tsona, then that's why ba kgona go tla in numbers and ebile ba ka le di ticket and it shows what we are doing is what the community accepts, it's what the community like, it's what everyone else in
in the Tshwane North has been looking for. I mean, Rorisan, if we level our majority of our runners on the 10 and 5 are mostly coming from the north of Pretoria. These are the people who are ordinary group of retired teachers. But it's a club, but trainer more there to come in. So, the number of people that are coming from the north shows where they accept this, and it's something that they're gonna go with going forward. Yeah. Folks, how did you know say ke a itse gore go na le di athletics club tse o dirang tse le dirang le tsona le le Mpileng Tshwane North Ultra a go re bolelle ka bona le gore the influence e ba itlisitseng le the contribution e ba e tshamekang mo katlegong ya lebelo la lona. Oro khona wina barke o khona o fetsa a race o be le a proper race. You need a relationship with people. So for right now, re lady club the advantage about re khona o bereka more, and then re dire le dilo tse di more, and re khona exchange matso somebody else o tshara o mongwe o tshwara kwa o mongwe o tshwara kwa. At the end of the day, it becomes a very good product. Yeah. Gonna ke a bona fa le na le addicted to life go na le setlhopha sa Atteridgeville go na le gape madoko ba ileng gore ba thusana le lona gore le rulaganye lebelo le kopane ko kae lona gore re feletse ka kwano rena le Mpileng Tshwane North Ultra. Ne re trainer mo batho ba kontong ba ele group tsa trainer mo Pretoria North ona mo Wonder Park Mall. Over time we realize or dire event here o ka one re dire re group if re bata, because we are mostly the long distance runners, and if we want to get it right we collaborate. Yeah. Folks, how le na le simolotse le ikatisa mo karolong ya Wonder Park. Then the idea go na le mongwe wa tshwantseng a ba re le no ga re ka dira collaboration re ka tswa ka so se se itsegeng ka Mpileng TNU mo tsatsile gompieno. O no na le bomang kana go eo? Kana go re thoma re bolela ka Mpileng re le we nearly training run 70 kilometers. So you are the likes of Madogo Ndlovu, Coach Madogo, Bernalo, Dr. Mayani, Tabu Mayani, Bernale Udoni, the new Joanne Atteridgeville. So nearly actually we were on training hard from Arabalaka leading the event. Oh yeah. No, wa utlwagala Hloks. Ya no ka moso a re gopotse gape le simolana komang gonne the 50 kilometers ke a itse gore ke yona ileng gore batho ba le bantsi ba tla ba lebeletse gonne fa ba batla go ka qualify la mabelo a go tshwana le bo Comrades Marathon tshwantse ba taboge 50 kilometers re simolana komang ka moso ka moso re simolla ka 6 in the 6 o'clock, the 21 and 50 they are Toma, and then come quarter to 7 it's about 5 and 10. Oh yeah. Me re gopotse gape park and ride e diragala ko kae gonne ke a itse le na le dirile tumelano lengwe ya dikolo tsa ka kwano mo Tshwane. Yeah, park and ride, the bus ticket 150, they are still available on the website www.swanenorthultra.com. On the online, and then it's at Pretoria North
high school, and then when I let the bus, the first bus would leave ka 4:30, and then it will be followed by the other one. I think 4:45. I think we'll be pushing 15 minutes up to until we feature to around 6:20. Yeah. Folks, a re leboge di stakeholders tsa lona le da le bomangwaga o ke a itse gore Mpileng group ke bona the title sponsor ya lona mme go na le ba bangwe ba ile go re dira le bona a re ba fe fela molaetsa le bona. A re leboeng go na le Coca-Cola. It's part of the people that have partnered with us for this year's event. Mpileng, batho ba Show Marathon, Chilas on Wheels. Ke batho ba loro ba tle forward ba re tla partnera lena ra le thusha o lwa ntwa e ya organize the race. Okay. Kamoso o rile 6:00 di athankgolo ga Hloks starter gane se tla bo tshwere ke mang ke MMC Palesa Modise kana ke executive mayor Dr. Nasipi Moya? I'm hoping for the executive mayor mara re tla no bona. Other than that re na le running chairperson yes confirmed his attendance. Mo president wa Athletics South Africa ena o tla ba le teng. Ba tla so bona ba ile for the championships. Oh yeah, no ki di bone di tsweletse pele. All right, no Hloks a re kopane ka moso ra itsho re lebogise ture tune ele tsweletseng le samagane ka yona nna le re tla kopana ka moso ga re tla bo re tswella ka the 4th annual Mpileng Tshwane North Ultra. Re lebogetse na kwa gago. Re o bona o sasa ke. Tlebe ke le teng ka kora. Thank you. Tada re bua lena ke Hloks Lebea ke ena mokaedi mogolo wa lebelo la Mpileng Tshwane North Ultra.